landscape student, you kena kerap tengok kepada Jabatan Landscape Negara punya feeds dalam Instagram, Facebook, dalam social media lah maksud saya, selain daripada tengok kepada Plan Malaysia, yang mana berkait dengan kita punya studio semester ni. You need to orang kata regularly browse the feed yang keep on coming in, sebab masa sekarang ni lah pihak kuasa ni ataupun local authority banyak berkongsi information kepada rakyat, secara melalui social media, sebab this is the only orang kata way of orang kata delivering ataupun sharing the information about kita punya society, kita punya environment and what not. So I baru tengok semalam, tapi I belum tengok video dia lagi about these benefits of park and open space to community and rakyat Malaysia secara am lah, which is menurut Jabatan Landscape Negara kan, sejak COVID ni, rakyat Malaysia sangat-sangat memerlukan, sebab kita tak boleh keluar ke mana-mana, nak pergi shopping tak boleh, nak pergi travel jauh tak boleh. So the best thing that we can do is go outside our house, go out and then we find any open space yang ada dekat kawasan yang berhampiran dengan kita, just to release the tension. So menurut Jabatan Landscape Negara, di dalam waktu COVID ni, pandemik ni, kawasan bila mana park ni dibuka, dibenarkan dibuka kepada publik, penggunaan kawasan lapang ataupun park and open space meningkat kepada 4 kali ganda. So can you just imagine, before this kita hanya take for granted, setengah daripada kita, we just take for granted the benefits of having physical activity ataupun the benefits of doing activity in this park and open space provided by the local authority kan, dekat rumah kita especially. Tapi bila masa waktu macam ni, wabak melanda dan sebagainya, we sangat-sangat memerlukan tempat yang macam ni to do our attention. Even kalau you perhatikan, macam saya tinggal di kawasan perumahan terrace, landed house, saya hari-hari saya tengok ramai orang jalan keliling rumah kan. Macam saya memang taklah, saya tak suka jalan daripada rumah orang. It's not my choice lah kan. Saya kalau boleh, saya suka lagi, I prefer to go to the parks ataupun open space yang ada dekat rumah saya rather than walking in the neighborhood kan. Saya tak suka sebab sini banyak anjing dan sebagainya. So can you imagine the users, the needs of park and open space to community double jadi 4 kali ganda digunakan. Berapa ramai ni orang pergi ke park and open space, berapa kerap ni orang pergi park and open space masa pandemik. So you have to know this kind of fakta lah, sebab you sebagai landscape designer ataupun future landscape architect, so you need to know apa yang you kena provide, apa you kena prepare for this users kepada park and open space yang terdapat di kawasan berhampiran kita. Right. So for today's we will look at the social environmental health in park and open space. Alright. Seperti yang kita tahu, first sekali, physical activity kan. What we can do in the park and open space in our neighboring area. Right. For physical activity, the benefits. First benefits is providing facilities and trails, park or recreational walking and biking encourages residents to spend time outdoors and be active. Macam sekarang kita ada selepas daripada pandemik ni, banyak orang yang memulakan ataupun mendapat hobi baru, biking kan, suka naik bicycle. Kalaupun bukan di kawasan yang jauh, naik dekat kawasan perumahan saja. And a good example that you can see for the time being is in Putrajaya itself, dalam Putrajaya, bandar yang sangat lengkap lah bagi saya, which dia mengamalkan konsep green concept ataupun green city. So you boleh tengok
Sekejap ya. Okay. Okay. Putrajaya ya. Putrajaya. So, you boleh tengok siapa yang berpeluang ya, berpeluang siapa yang ada surrounding di Selangor dan juga KL. Sesekali hujung minggu cubalah pergi berjalan kat Putrajaya ya. Try to kata nikmati kemudahan ataupun uh, facilities and amenities yang disediakan di Bandar Putrajaya kan, bandar pentadbiran kita. So you boleh tengok yang ada ramai sangat orang, even weekdays pun ya, kalau pagi petang, you can see a lot of people having this kind of activity. Naik basikal pun sampai tengah hari pun ada orang naik basikal, which is very good for the community, for the surrounding community. Cuma ni satu yang tak berapa okay is that penunggang basikal ni dia kadang-kadang dia kurang mementingkan keselamatan, ciri-ciri keselamatan, which is not good lah ya. Kalau boleh you try to do this activity dekat kawasan yang disediakan. Okay, alright, next one. Facilities that are well lit, easily accessible to residential centers and aesthetically appealing typically attract more use. Okay, so you have to bear in mind facilities yang disediakan yang lengkap dan baik akan memberi gambaran ataupun kemudahan yang baik juga kepada users. Okay, dan juga benda-benda ni perlulah dikongsi ataupun dibuat dengan cara yang sangat yang terbaik lah. Maksudnya the signboard is very easy to be seen senang nampak kan, dia punya contohnya macam kemudahan berbasikal. Okay, dia punya bicycle lane tu is very clear. Okay, dia dah the demarcation ataupun pembahagian bicycle lane tu kalau dekat jalan raya kawasan perumahan tu, dekat arterial road tu kan, dia kena clear. Okay, so they have this demarcation untuk bicycle lane, dia catkan berwarna biru. Kalau kat Malaysia most of the apa dipanggil dia gunakan standard tu lah warna biru untuk bicycle lane. So this thing kena betul-betul plan dan juga betul-betul nampak well seen by the public. Okay, to in order to be used by the public. Okay, in order the public kata boleh ride ke, boleh walking ke apa ke dengan cara yang betul lah mengikut undang-undang sebab kerap juga berlaku accident because of benda ni tak dirancang dengan betul So we as landscape architect planner kena rancang benda ni betul-betul kena well plan even kalau dalam kawasan park pun, dalam park sahaja ada bukan di kawasan luar sahaja, dekat jalan raya tu, dekat park pun you still can propose the bicycle lane special for the community yang menggunakan park tersebut. Okay, it is very good to have. You have bicycle lane, you have pedestrian walkway and you have jogging track. Okay, so you ada tiga-tiga benda ni side by side. Macam ni lagi mudah lah. Tetapi untuk bicycle lane is better for you to asingkan. Okay, bukanlah bersebelahan. Tapi untuk pedestrian way dan juga jogging track tu you boleh buat bersebelahan. Okay, so you can look a lot of examples yang ada dekat park-park yang terkenal kat Malaysia. Alright, so facilities that are well lit sangat jelas easily accessible to residential centers and aesthetically appealing typically attract more use. Jadi bila dia disediakan dengan cara yang berpatutan ataupun dengan cara yang betul, maka dia akan meningkatkan penggunaan pengguna di kawasan tersebut lah. Alright. Okay, next one. Alright. What are the social and environmental health and park community design? Access to park and open space. Alright, access to park and open space. Resident
living close to parks or with access to more parks are more likely to use them and physically active. Okay, ini adalah juga mengikut kajian ya. Siapa yang duduk berdekatan dengan taman is more likely to use them, lebih kerap lah berbanding orang yang duduk jauh sikit kan, especially kat Malaysia ni. But I'm not so sure, kadang-kadang Malaysian punya culture kan, kita berbeza sikit dengan European atau bangsa lain, sebab kita kadang-kadang sangat particular with the climate yang ada dekat tempat kita. Kadang panas nak jalan lah kan, nak pergi park yang segangkan kera pun we need to drive kan. Sometimes kita macam tu. Tapi benda ni is subjektif lah. Mungkin boleh dibuat kajian ya. Kalau you belajar besok, you boleh buat kajian. Adakah orang yang duduk di sekitar taman tu adalah pengguna yang paling ramai berbanding dengan orang yang duduk mungkin about 1 kilometer daripada open space, park open space tu. Okay, so you can do research on that particular topic lah ya. Alright, then parks that offer paved trails, playground facilities, basketball or tennis courts, sport fields, padang bola, padang permainan, okay, running tracks, multi-purpose rooms or swimming pools are used more often and for longer periods, which means accessibility to park and open space kepada penggunaan facilities ni sangat penting. Okay, accessible sangat penting, accessibility, dan juga penyediaan pada facilities di sesuatu kawasan park and open space sangat penting. Di mana park yang memberikan atau offer a lot of facilities and amenities kat situ, akan ada banyak orang yang pergi kat situ sebab sometimes they want to do a lot of things at one day ataupun a lot of things at one time. Okay, sebab semua orang yang pergi ke park and open space tu adalah orang yang duduk di situ. Ada juga people come from anywhere, okay, the neighboring neighborhood ke, the surrounding neighborhood ke, ataupun kawasan yang sedikit luar daripada kawasan tersebut. Alright, so make sure, okay, you provide this, you design these facilities, basketballs, tennis court, sports fields, running tracks and whatnot. But you need to refer to the garis panduan juga lah ya, dekat kawasan itu sama ada facilities ini ataupun amenities ini perlu disediakan mengikut taburan penduduk ya, mengikut tadahan penduduk di situ. Okey, berapa ramai yang duduk di situ, and otherwise kawasan tu akan jadi gajah putih lah ya, tidak digunakan. Okey, dan terbiar je jadi tempat untuk vandalism. Alright. Okay, next one is park design for health, for health and community well-being. Saya dah tengok dia punya some of your concept for your project satu ya, your concept development tu, conceptual development tu, daripada tim kita sustainable community kan, you boleh kembangkan dia kepada banyak cabang. You boleh tengok dia dari segi social, environmental dan juga ekonomi. Okay, so daripada konsep itu mungkin ada antara awak yang pilih daripada tema tu, sustainable community tu, mungkin ramai daripada awak ataupun ada di antara awak yang dapat konsep ni, community well-being ataupun park design for health, the concept of park design for health. Ada yang dapat, saya perhatikan ada a few. So you need to know apakah objective you yang perlu you capai untuk to get that concept being materialized ataupun konsep itu tercapai. Okay, so what is the meaning of park design for health? Alright, kita juga tahu tadi selain daripada social benefits physical benefits, park boleh memberi banyak kebaikan in terms of community well-being, maksudnya kehidupan masyarakat di situlah as a whole Alright, konsep yang berkaitan dengan community well-being antaranya adalah quality, the concept of quality of life, right? The concept of happiness. Ada juga antara awak yang dapat konsep ni, alright, yang mengenengahkan konsep ni untuk dia punya side the concept of individual well-being. Alright, this one is focusing more on individual rather than a group of people or society.
apa community, ya. Dia mungkin dia nak target kepada, I don't know, sebab sekarang people lebih banyak yang menjadi antisocial because of this social media punya ni kan. Alright, so another one is community development. Okay, so this concept already share with you earlier in our apa ni in this semester lah. Dulu awal lagi saya dah share. So you can browse back, yeah. When you want to get some ideas for your concept, you can browse back the video recording, yeah, to get a good concept for your own project lah. Alright, alright. What is the meaning of community well-being? Okay, bila kita cakap tentang community well-being, these are the benefits atau opportunities that we can get, right, from park and open space. First one, it reduces the stress and anxiety, for individual dan juga untuk manusia, right. Second one is to improve the mood, personal mood, individu ke ataupun sesiapa saja, right. Kalau kita berjalan pagi atau petang-petang, ya, kalau kita rasa stress, try to walk in the park yang ada berhampiran dengan kita, ya, at least dia dapat mengurangkan kita punya mood yang tak baik untuk hari tersebut lah, right. Next one is provides mental respite, refreshing us for new tasks, ya. Kalau kita kadang-kadang kita rasa banyak bebanan kerja, this bebanan kerja ni boleh berkurang kalau kita try to get a few minutes rest ataupun break, ya, from kita punya everyday routine. Okay, and last one is to improve the interpersonal skills and relationship, of course lah, yeah, rather than other than having benefits in terms of physical, we also have these social benefits from the park and open space. Okay, and other than that, okay, park can provide opportunities for physical activity. Dan ini pun kita dah bincangkan banyak kali kan, where the physical activities can help us to reduce the expenses of our health, kita punya perbelanjaan kepada kesihatan, menjaga kesihatan akan dapat diperhatikan kalau kita selalu exercise. Okay, it can increases activity in children and adults and elderly also, ya. Jangan lupa orang tua, ya. Kita kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan kerja, kita terlupa yang mak bapak kita yang ada duduk dengan kita tu kadang-kadang adalah lebih baik, ya, kita kalau kita membuat physical activity, kita bersama-sama dengan mereka, kita bawa mak bapak kita, ya, kita pergi boleh lakukan aktiviti ini
Hello? Madam? Madam, tak dengar suara. Okay, boleh dengar tak suara saya? Boleh. Kenapa ada echo ni? Okay. Alright. Okay, kita berhenti kat sini tadi kan? Allah. You all dengar tak suara saya? Dengar. Dengar, baru dengar. You Tadi dengar? tak dengar. Bergema lah saya keluar, nanti saya masuk balik Okay. You guys boleh nampak skrin ni? Boleh nampak? Dengar tak suara saya? Dengar, madam. Dengar tak? Okay. Skrin nampak? Tak. Skrin. Tak. Tak Sekejap ya. ada. Tak ada. Okay. Ada? Dah ada dah. Ada? Dah ada? Okay. So, dah berhenti kat sini tadi kan? Betul? Okay. Tadi I berhenti dekat ni, the National Recreation and Parks Federation punya quotes ni kan? Betul? Okay. So, talking about public parks and recreation are the gateways and to a healthier America and they ensure that communities are truly livable. Okay, daya huni kan, saya sebut cakap pada pasal livable tadi. Ada antara awak yang apa ni ataupun cuba develop you punya konsep kepada livable konsep ni. Okay, you boleh try to get some information in daripada Instagram atau Facebook Plan Malaysia ya. Ada banyak kempen sekarang ni. Okay,
kempen yang sedang dijalankan oleh Plan Malaysia ya untuk mencapai ataupun merealisasikan kita punya rancangan fizikal negara. Okay, antaranya adalah to get to achieve this livable city kan. Jadi siapa yang get this concept ataupun try to introduce this concept dalam dia punya final project, you can get more information dekat situ ya. Ada banyak ya, yang dikongsikan di dalam website dan juga dalam Instagram Plan Malaysia dan juga Jabatan Landscape Negara. These things are related ataupun sangat penting untuk kita explore ya, because this current trend ya terhadap konsep ni. Okay, ada banyak information yang berkaitan dengan studio kita semester ni ya, untuk final project especially. So you kena rajin-rajin lah pergi kepada social media ni untuk mendapatkan information ya. Other than asyik tengok TikTok ni kan, cubalah browse ya apakah information yang kita boleh capai untuk mencapai target of WHO ataupun target kita punya sustainable goals kan, SDG goals tu. Semua ni berkaitan ya. Later on bila you sambung you punya degree pun you akan jumpa benda yang sama juga ya. How to achieve the sustainable development goal tu untuk kita lah ya pada zaman yang sangat mencabar ni dengan climate change, dengan global warming dan sebagainya. Alright, get kata better community well-being. Alright, for the future better community well-being. Alright, next one is the greenness. Okay, the greenness. Okay, in terms of greenness may influence health by promoting physical activity and social contact. Cuba you all tengok dekat situ, kat button tu. Recording still on kan? Recording still on? On. Okay. Sebab I takut terputus tadi dan dia terus putus ya. Okay, the next one is greenness. Greenness may influence health by promoting physical activity and social contact. Okay, how? By decreasing stress and mitigating air pollution, noise and heat exposure. Okay, bagi siapa yang ada